Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana tawbirami sahab tawbirami sendoi chariba sendoi piriba maduda sakhi oiriba madugi che chang sing agreement sing iriba mi sing maduda kaya da tamti khrobe Allah gi nabina lana taram mi adu karam ne mai pakkan Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dagi paudamni unsib Rasul sallallahu alaihi wasallam dai dokudamni arba'un haqqan 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yuziquhum na'ima مدمن خمر واكل ربا واكل مال اليتيم بغير حق والعاقل لوالديه ميوي مكل مري يا جنة سنت بس لاغي حق ميما مكو سنت جنة كينيا مسو مهاو تنهلن ويبا اهان بدا كرمبا يو تحق بغي نبي لاي بمي اني سبدا سنتوي چاري بمي ام سبدا يتيم سنگي مال بو حق ليتنا چاري بمي اني سبدا ماما باغي هاي بإند بمي حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه دغي باودم دين سيب رسول صلى الله عليه وسلم ناي دوك بيرم لبني الربا 70 حوبا ايسرها اي ينكح الرجل امه نبي كريم صلى الله عليه وسلم هاي بني كذا تنتهي sendoi asida guna humdra ya padu ibrang dagi khwai dagi nemba khwai dagi pikpa guna si karino kana gumba mana mahaki mama ga loina na zinah tawba mama ga loina na zinah tawba si kana chawkra guna hanu kana chawkra pa pa no adubu sendoi ge mayok ta hariba guna asisu utik pane maside ge khoi khan thana si sendoi ge guna si kaya madik tam thiram bani masigi chai thing se masigi chai kaya madik tam thiram bani habse Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dagi paudam ne Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam naido kuram ne wa man akala dirhaman min riba fa huwa misla salasin wa salasina zinya kana gumba misaka mana sendoi ge dirham ma charba adore badi mahakna kunthraga homdoi rak zina tawbu ba sakmani zina muktang tawba si guna si kaya chawge khoi na khamnari bane adubu sendoi ge dirham ma chab matamda kunthraga homdoi rak zina tawbu ki aduba chap mana ga dori bane